I avui és el dia de Sant Patrici, patró d'Irlanda, i allà és festa nacional. Santa Ponça, la zona vacacional amb més turistes irlandesos, se va avançar a la celebració aquest cap de setmana amb un verd passacarrers. Tampoc hi faltaren el menjar irlandès, així com la seva popular cervesa. Dia 17 de març es celebra la Festa Nacional d'Irlanda, o Dia de Sant Patrici, que commemora la mort d'aquest sant i que simbolitza l'arribada del cristianisme a Irlanda. Santa Ponça es va avançar aquest cap de setmana a la seva celebració, amb un passacarrers d'allò més animat, on no hi faltaven batucades, pallassos i, clar, irlandesos. Perteneix a la xaranga bratitzava de Calvià, i aquí hem vengut a fer un pot de festa avui a partir de Sant Patricio, a Santa Ponça, i bueno, hem volgut passar tots un poc bé. Ara nosaltres som una xaranga i consisteix en fer temes populars que la gent coneix i donar-los un toc de festa, un pot de moviment també per fer disfrutar a tothom que vengui a escoltar-nos. Pues pertenezco a la batucada Foquiso de Palma y vamos aquí a tocar hoy. ¿Por qué? ¿Por qué tocáis? Porque es el día de San Patricio. Nosaltres som comparses pallassos Jauja. Pallassos què fan per Sant Patricio? Què fan? Per divertir tothom, tant dels nens com dels grans. Pues nada, somos un grupo de gaiteros gallegos y venimos aquí a tocar para festejar el día del patrón de Irlanda. Eso mismo, ¿qué te une a ti a Irlanda? A Irlanda, la fiesta y el sentido de la vida divertida. Yo soy de la batucada de Foquiso y bueno, venimos a celebrar aquí un poquito y hacer un poco de ruido, que es a lo que venimos todos un poquito y a disfrutar también. ¿Qué me une a mí Irlanda? Mucha cerveza, la verdad. La cerveza de Irlanda muy buena. No, pero la cultura, la música que tienen también, un poquito de todo. Es de baile, de mayoret y disco moderna. ¿Y os movéis a ritmo de música irlandesa hoy? Sí, de música de todo el mundo. Aquí en Mallorca solo nosotros y baila en el estudio de Pickles en Son Caliu. ¿Es difícil ser mayoret? No, es muy fácil. Mira, ella 4 años y puedo bien. Pues la razón de este periodo es para cazar lobos, porque es un lobero irlandés. Pero no hay más lobos en Irlanda, pero no hay mucha razón, solamente para tener muy alto. I de Sant Patrick's és la festa nacional d'Irlanda, però realment què coneix la gent d'aquesta celebració? Bueno, distrèvol, la bona aventura, un poc això, no? I que des de lo que s'acabarà ara suposa una festassa de cervesa, que sí? Jaume, tu ets d'aquí de Mallorca. Sí. I per què celebres el Sant Patrick's Day? Perquè tenim uns antecedents, nosaltres, de qualque manera, en Dublín i en Sant Patrick i en Irlanda. Teníem unes filles per allà que hi viuen des de fa estona i, clar, nosaltres hem anat a veure Sant Patrick, celebracions de per allà, la cabalgata, i posta avui hem dit, home, si fan una moguda de Santa Ponça hi hem d'anar, no ens ho podem perdre, això. Sé que es una fiesta sobre un santo, Patrick, que es patrón de Irlanda y de la cerveza. Bueno, que se ve mucha cerveza y que, bueno, y que la disfrutamos aquí en Santa Ponça por primer año, creo. No lo sé, a ella me pillas mucho porque yo no he llegado a ir, entonces nada, lo poco que sé que aquí lo hacían y ya está, y por eso hemos venido. Que hay que ir de verde. Aquí hay que ir de verde, que la imagen que lo representa es este gnomo verde y por eso se va de verde. Somos irlandeses, sí. ¿Y qué saben de esta fiesta? ¿Cómo se celebra esta fiesta? Vivimos aquí en Santa Ponça hace muchos años y tenemos un restaurante aquí. El patrón de Irlanda que convirtió a los irlandeses a cristianos, más o menos. Genial, con mucha bebida, muchos amigos, un montón de desfiles y mucho Guinness. I de ja coneixem un poc més d'aquesta festa, ara només falta que cadascun trobi el seu trèvol de la sort.